Torpaqta alып geldi bular. Gitti buyursan. Alçı pet çataz şimdi. Çapırsan. Buraya. Oh. Başlandı. Gel dostum. Başla bakalım. Birinci torpa olgan. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshi. Manaylar qanday? Ha, zo'r. Zo'rmi? Ha, yaxshi. Matchal jengil bo'lma bugun, tinch amon ha? Yo'q, kishiga yugursa qor bor edi. Shunday. Uloqdan boshi shunday quvonish bilan boshladi bari. Oyog'ida shunday. Buzaga ikkinchi bor. Batasını berdi. Maşinalar ehtiyat qilsinlar maşinalar. Ne bas etme ya hayat. Tek sabahın dostu koyalım. Ne maksatını olsak maksata da cersin anlatamam. Olacak hizmet edeceğiz. Ay malates. Şair babam. Kosmos menen bak. Ay malates. Jaraysin jigit. Toy жақсы değil. Elge Құдайым беріп отады. Аллаға шүкір шыншалық. Той беріп отады. Қыстой дегендер болып отады. Қырғызстан үшін өлі. Ay nake son bol. Allah'ın nuru. Bak çapmayız mı? Бүгін меймандар келесілді Оштон. Ha. Соларға ашырып беріп. Ha, жақсы. Атын берейлі бүгін. Ha. Ейлері келген екен. Той есінде қалып тілек айтып кеттің ака. Той есі. Не жақсы тілектер қыламыз. Тілек дуалар қабыл болсын. Amin. Ayбек. Жануар. Assalomu alaykum dostlar. Görücüler Jantürü 93 YouTube kanalının kattalıçıları. Bugün Bürgöndüdeyiz. Nokendin Bürgöndüsünde. Mına ушундай аламан улактын алдында турабыз. Буйруса бүгүн 6 октябрь 2024 жыл. Азыр улактын баштала турган мезгилине жетип келатабыз. Бул жакта палвандар. Биринчи ушул абаларыбыздан баштайбыз. Assalomu alaykum. Кандайсыздар, амансыздарбы? Сүйлөп коюң табыз. Toylar kutlu olsun. Şu köyün toyam şu jakşı törsüne. Übülösünün bala çakasымен tınç bolsun. Şu berip atkanın nevresinin ömrü uzun bolsun, geleceği keng bolsun. Daimine oylagан ой максаттарга жетебиз. Кагандарында баардыгы şu toylarga жетти дебиз. Айтқаныңыз келсін. Өзіңіз қайсыл жақтан келдіңіз? Шерденли Бürgöndüдөн. Ушул жерден. Ооба. Акматжандын тууган улум. Аты жөнүңүз ким болот? Розалы. Розалы ака, өмүрүңүзгө берек болсун. Улак чабабызбы, көрөбүзбү? Чабабыз да көрөбүз дагы. Ай, мынакей. Канча жаштасыз азыр? 64-тө. 64 жаштында. Биздин абаларыбыз. Рахмат. Ошентип башталды. Эми ошол местабызга барабыз. Бүгүн алып баруучулук кыласың деди эле, бирок азыр мен көнбөй турам. Андан көрү мен сиздерге тартып булакты жеткезип бергеним жакшы. Көргөн адамдар дагы балап кетесиздер. Чыңгыз ака, сүйлөбөйсүзбү бу? Кандайсызбы? Аттарды алып чыктыңызбы ака? Ал жакка мен барбайм ака, мен сизге окшогон акаларыбызды тартып сөзгө салып кишине. Экөөбүз сөз сүйлөп коеюң. Той эсине. Бул жерде таланттын шекери мына жанагы. Бүгүн көрөткөнбүз да буну. Сууп даяр экен. Бул жакта Байсал. Бул
palvanдар келиптир бар эле. Бүгүн эки жерде улак. Азыр palvanдар чачырап кетти. Мына Бүргөндүдө эки жерде улак болуп атат. Колдон келишинче өткөзөбүз. Мондо нүк palvan экен. Бул жакта ким? Шайырбы же Тампабы? Ушинтип башталды. Анда жакындайбыз достор. Айыл ака. Урматыңызды берсин сиздин да. Аттарыңызга ачтынчы бүгүн, а? Кеттик. Бүгүн алдыбыздан ким чыкса сүйлөтөбүз, ким чыкса тартабыз. Таксыр. Таксыр токтоң. Эко сөз сүйлөп кетиң. Кандай самансызбы? Саламат. Кандайсыз? Бу манайлар кандай? Жакшы кудай. Сол болот. Бу кайсы ат менен? Аты жөнүңүздү айтып кетиң. Байлысдан болот. Байлысдан. Муасы. Нургазы ака, Муасы. Муаз ака. Мына. Көк ат. Өзүңүздүн атыңызбы? Уже буну бир чарчатып күчүн алыпсыз, а? Жакшы. Атыңызды тааныштырайлы. Бу жашы канча? 4 асый. 4 асый. Көкчө. Майлысунун аты. Жакшы атпы? Ийгиликтерге жетишип жүргөн атпы? Жакшы. Жакшы. Урматыңызды берсин, а? Ат жагы жеңил болуп, ден соолугуңуз бекем болсун. Рахмат. Кеттик достор. Palvanдар, молодецтер. Чокойду байлап атканбы? Кандайсыңар? Каерден келдиңер? Шерден. Местныйбы? Ооба. Ай, молодец. Атың ким? Шамшарбек. Шамшарбек. Кимдин баласысың? Асылбек. Асылбектен дейт мына. Бурулатты тааныштыр, укам. Жашы канча болду бунун? 4 асый. Улагы барбы? Бар. Молодец. Senin atın kime? Nurel? Ay, молодец. Buna balağını karanızlar. Çok oydu bayılып atat. Özün çavasın bu, inim? Молодец. Sorun alıp çıksan, ben de koş sorun kılıp 1000 son verem sana. Söyleştik mi? Молодец. Dədil bolanda. Havalarına. Kandaysızlar, жақсылар mı? Manaylar kanday? Hazır ulak başladı. Onda bir ulak çadat. Kaç kilogram kendine mi bu? 60'tan жоғары. 60'tan жоғары, ha? Көтер аласың be? Sorunun var. Atlar gel atat. Hazır uşul yer göğet. Al, gördün mü? Görmedin mi? Ne geldi özü? Yok lan mı? Ha, götür. Götür. Ay, молодец. Var. Bayattan ver. Buna ne geldi? Hakikaten açamadım. Ha, şunday muamelede kulak başladı. Aka Baysal bugün milyon menen eкен. Qanday do'stim, yaxshimi? Mына dostlar, shunday büyük alaman ulaqma baştalganda turadi hozir. Oqsoqol, biylar ulaqni boshlab beradi. Sorunları var, aytıladi. Xudoy bo'lsa. At inbegen, kulak tartmagan, bala uşul ne
niyet kılgan eken ulak veren dep. Şu ulağın tınç, sağ salamat ötküzüp şu balama bir çıraylı dua kılıp geçişlik Allah nasip kılsın bardı urfa. Yığıldı sığıldıdan, kuruş janjaldan Allah saklasın. Şu toy kılgan balaga birinci dua kılıp anan başlaydık ulağımızı. Hadi gel. Muğanlar, yeme çıraylı jakşı kaygılıp şu toyda ötközü olaydı. Yektek baydabağılar, yektek kılbağlar. Çıraylı kılgılar sorunları göğe, sorunların jakşı kaygılıp kayıp öreylensi çıraylı kılgı aldılar. Bugünkü kılıngan yapsanlarda Allah kavuşma olsun. Çünkü baksılı olsun. Baldaryan, balalı, çakalı, döngün, ötkün, İslami insanların katarında batılı ömür sürüşü Allah resmen olsun. Bugünkü ulaqtın bir şu ermek olmalıdır. Şu kişinin aytsan degeni. Çıraylı sağla çapkılar, torpak yengil, mutlumak menen. Jasna kağılıp alıp oynap geçişi Allah nasip kılsın. Hazır, Adekam kitap verir. Amin. Bakın dostlar, gitti. Gelişi 5000 so'm dediler. Ulak baştaldı. Ay, bunaka çam gitti. Bunlar ömür bile. Ömür koyma bu. Birinci ulak çıktı. Bu şey, değil mi? Hurmatlı cemaat, bundan beyanka gelgen sorunlar bardığı çekmeden berler. Seçeneğin nurasın, bardağın. Qaysı at oldu ekan? Oho. 63 atı geldi. Bunlar turba. Gözüm kitap geliyor bence, gözüm kitap geliyor. Kanibek balban. Birinci sorundu neyse. Ay, miner çamıp ketler жақсы көрünmeye atken. Öte çam. Nazır. Gelega barayız geledi. Çam. Onaç geldi. Ay, baraka. Çok cerde hazırca. Bunu çamda görünbeydi dagenda. Götürülgen yalnız gerek, götürülgen. Qanday to'y turali söylep ketding ekoz. Toy жақсы değil. Elge Kulayım berip otat. Allah aşkına çalıp toy berip otat. Kıstoy degenler bolup otat. Kılıçtan şu önü görsün. Ay, bunaka son bo'ldi. Allah'ın nuru canı. Ay, rahmat. Аты joningiz kim bo'ladi? Nedeş balban. Bederbek, Medeş'ten koyuşar. Nedeş palvan bunaka. Ulaqtın o'rtasida mına qal'a tilek bo'ldi, zo'r bo'ldi. Ulaq bolup otat. Bunaka, bu жақта Allah Taala bir jamg'ir berganda zo'r bo'lmoq ekanlar-da. Ne verdim? Bizge vermedi, bu yaklar urup ketdi. Ha. Hozir Az bile. yerda galovda torpoq yerda. Hozir hech kimni ko'rmayotsa kerak. Amına kemnamna. Hay молодец. To'xta. Молодец bola. Жақсы қармады, макам бола екен. Достар, екінші байге. Birinchi baygenin nesi Kanibek balban болды. Неме көтерілші.
Gitti be. Götürdü be. Jerdeken. Çamda жақсы görünmedi. Şair değil. Şair engel otkanı. Ana kimge buyruk nasip kıldık ya. Baka jet giyimler öldü. Bana koşsun mu? Vaktaga. Gönderin balvanı. Кетті. Дем, Байсал. Бұл жақта торпақты іздеп жүршет қалғаны. Байсал болса алып шығып кетті. Мына ұшылай ұлақ. Байсал миллион менен. Мына жерде бүгінгі Аламан ұлақтың екінші бәйгесі де шықты. Байсал. Миллион менен. Baysal 3000 so'm. Kosmos menen bak. Ay молодец. Жарайсың жигит айыр. Kosmos. Rahmat bu. Rahmanjandın жаңаты. Hazır intervyu alganda. Na. Baysalды да токтоткон аракет кылайын десем, кайда кирип кетти. Айырды. Ay ya kaç kıla tevelep gidet kaç kıla? Ne anlatırsın orada? Yem gün kaldı. Hayır, yok koydu. Tiri ularken, Kosmos menen tiri ulaktı. Şair Palvan bakındırdı. Şair Palvan, молодец. Gitti. Ay, молодец, Şair. Құттықтаймын, сорың құтты болсын. Жаңа ат менен. На. Yalan şair. Algıla. Şairden Kosmos menen. Onu içsinler ne kostüyle dayla. Şair, dostum, kandaysın bu? Üçüncü bayga ne sen oldun da? Bu Kosmos.
Tanıştırıp ketpeysin be? Жаңат, ha? Жаңа сол. Жаз алынған. Жазында алынған деген. Bu комиттериндин жанагы мындан мурун Мекайга чаап жүргөн ат да? Бүгүн биринчи улагы. Досым, оматың берсин. Айда дагы алып чык. Канча насип кылган болсо. Космос. Жедел экен. Көрүүчүлөр. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, жакшысыңарбы, тынчсыңарбы? Кандай болуп атат бу? Сон. Жакшы. Кайсыл аттар келди бүгүн? Көбі келді, аттар келді. Жакшы. Ат минебизби биз? Бүгін Құдашак аттан жығылды. Жазып болғыла. Құдашак аттан жығылды. Көрүүчүлөрдү да көбүрөөк сүйлөт деп атышат. Сүйлөткөнгө аракет кылабыз. Шалып бергенде. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. İşler болуп табы. Болот атат, Аллага шүгүр. Тойго комментарий айтабызбы? Улака. Ким каяктан келди? Калоо тилек айтып кетсек да болот. Местный емес. Местный? Жакшы экен анда. Местный болсо кошуналарга калоо тилек айтып кеткиле той жөнүндө. Ар бир адамга насип кылсын, а? Жақсы болуп атат. Чаң. Жаңбырдын ордуна чаң болду. Мынакей. Жақсы өтсін тамашалар. Айтканыңар келсин. Жетилеп. Ет болсо кабыл болсун. Ай, баракелде, мынакей. Алыскы туугандан жакынкы кошуна жакшы дейби? Ошондой дейт. Кошуналар. Бул жакта улак. Кошун айылда да улак бар. Палбандар экиге бөлүнүп азыр. Үчүнчү сорун чыкты. Биринчи сорунду Бүргөндүнүн палбаны Каныбек палбан алып келген болсо, экинчи сорунду Байсал палбан, Майлысуунун палбаны алып чыкты. Үчүнчү сорунду Шайыр палбан, Карабулактын палбаны Космос менен алып чыкты. Ушундай ширин улак өтөт атат, достор. Топ сүрүлүп калды, азыр бирөөнө ашып калды. Түштү. Ай, мына сары футболка. Ушул палбанды окшойт эле, а? Мына көтөрүлүп да, жок, 60 эмес. Кайра өзү аракет кылып атат. Урматтуу жамаат, жарыя бар, жарыя. 2-3 Карабулакта Нурбек палбан атасына аш балдарына той берип атат. 2-ні барып турак болгула. Мынакей. Үчүндө той тамаша кылып келгиле улакта. Достор, ноябрдын 2-си күнү мына Нурбек палбан атасына аш берип атат экен. Чоң улак болот. Келе бересиздер. 2 ноябрда. 20-сы күнү Рахманжанда болот улак. Мен жезден бери атат, чоң болот тамашасы. 21-и Лелин жолдо болот, өскөн ака берип атат. Атасына аш берип атат. Ай, жаныбар Анна. Байсал, кайра эле миллион менен. Байсал палбан. Өз аты менен. Азыр шарикталат. Кайсы эмне буйруп насип кылган болсо ошосун алат азыр. Pay seçip biri. Haydi şurada aylandırıp kap geleyim mi? Hadi! Yallah! Gel. Allah etkesin. Kakaş yengil kakaş. Hadi! Yorga getireyim. Resim böyle olmayız var ya. Ya bismillah deyim, ne eken? 3000 so'm sorunga chiqadi. Maysal polvon. 3000 so'm. Talonumuz aytdi. Assalomu alaykum tuğanlar. Şu mehmonlar hoş geldiniz. Şu toy esi.
Ne niyetimin ulak olsa şu niyetleri kabul olsun ha. Baysal бұл жаққа келші досым. Жана қашып кеттің? Қандайсың, тынсың ба? Ай, молодец, жарайсың да сен. Бұл миллион даяр екен да? Кішіне, еме. Бірінші ұлаға. Бірінші ұлағы ба? Жақшы. Екі байгені алып шықтың, а дегенделе. Той есіне қало тілек айтып кетті досым, әме? Есі. Не ниеттерін ұлақ болса, ниеттерін жетсін. Балдары шейістіға бұлды. Елдердің керегіне жараған балдары болсын. Балбан болсын, досым? Сілерге оқшаған, намысқа жараған жігіттерден болсын. Баладес, досым. Оматың берсін. Ай, жануар мына миллион. Ай, жануар мына қайрайлы космосмен Нұрбек балбан. Космос, жаңат. Бачайын қарабақтан. Нұрбек Палуан келіп қалды бұяқта. Екі палуан шапқан. Үстіндегі Нұрбек Палуан. Нұрбек. Өз немесін айтып кетсін. Тойды өзің айтып кеткен, мен айттым. Бекім жамат, şu barыңарды 2-3 ноябрь күнгі той өткізіп атылам барғылы, барып сый көріп, күрөші улағы 3 күні барып şu қонақ бол келгілі. Ай, мінекей. Нұрбек'і өзінің тойына шақырдым. Еділ дегенден Атасын ашып Тұрғаян екен. Космос. Ne kadar verdim ki bunu ortada? Ver koy. Okuma baş mı? Okuma baş mı? Televizor ekan, televizor duvağındırdı. Bir özüne dua kılıp koygun şu onlarda. Beri Zilvan, beri. O men şu bugünkü şu dualar kabul olsun, Allah'ım öz dergahında kabul kılsın. Ne dilerse dilegin versin Allah'ım. İki düğüne başlığın versin. Allah. Nұрбек балбан. Космос. Ай. Айландыр тұруырың әмінен. Кет. Телевизорына Нұрбек балбанға нәсіп болды. Космос менен. Мына 2 ноябрь күні улақ беріп ататкен Нұрбек балбан. Легендарлы балбан, eski балбандардан. Нұрбек балбан дерчіп қаншасы балбан болды. Baysal, Şair, Nükü, barın жетелі бұлақ чырылған ака көшті. Бұлақ жерде екен. Qayсы балбанға нәсіп әрекет қылғандығын алады бұл жерде. Оматы келген алады, аты күшті салады. Аты жана өзі жараған алады. Nükü yengilip kaldı. Dua kılın. Mikrofonu karmak. 8 yaşta bunu baldarga ne öğrenerinizge? Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Yok koy ayağı köp yıldır var. Bismillahirrahmanirrahim. Buna benim inim şu data gonca bilden batalamda o da ta şu acayip da nebe kılgan datofonu doktorun Allah'ım dergahında kabul kılsın. Ha? Amin. Ay, Nükü balban çıkıp geldim nake. Dergahında kabul kılsın. Aha. Koşa mükemmelene gelinim koşarmene koşarsın. Amin. Amin. Şu beri atkan ballarıдағы kızın aldırkı yaşlarından olsun, ömürleri uzak olsun, geleceğe gel olsun. Sarı. Çavandırıдағы Allah'ım
Hıntımak bile çavuşka Allah'ın nasipse. Hıntımak Amin. çavuşa versin. Amin Allahu ekber. Amin. Allah'ım şu buna bugün yaxşı niyetlerdi kırganı şu akbatla, şu negizden birinci o çıkan eksanlarını Allah kabul kılsın. Şu sevip gelgen atanelerimle sağolasın, Allah'tan da sağoluna nasip etken versin. Şu Atakan'ı, şu baldar farzantlarına Allah ömrü uzun baksın, densel olsan geleceğin baksın. Şu baldarını sakmat canım gelin bile koşa karşısın, şu baldardan hürmatın görsün. Şu berotka tamasyam yakşı olsun, şaman çağıp gelişti Allah'tan var. Amin Allahu ekber. Nükü palbandı. Hazır Nükü Palvan ap geldi. Ana materyasın. Sorun al. Sorun. Şarik salamatı saf şarik. Ana. Acaba da dikte fer. Demek kızlar. Tokta. Şarkı ver. Durmayın. Nükü'nün sület olaylarından geçti. Nükü al da sorun. Sakın. Tuttursan. Gel dostum alç. Zorun alç. Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Nükü Palvan'ın sorunda çıktı. Peşinesi. Koy. Yaman bekitken bizden Nükü. Sağ olasın bu. Böyle sepet eken valla. Bana ver dostum. Vay maşallah. Oy da kudur oldu. Böyle sepet. Assalamualaikum. Bunu niye gekkene gel? Tuhan ekstralarına sağ olun. Ay malades. Tanıç. Sorumluluk olsun. Malades baba. Sorumluluk var kızım. Ana. Nükünün sorun gösterdi. Nükünün sorunun. Oldu senin işin. Bu Nükünün balası mı kan? Aa. Hazır görüp niyet bu betkene gel şunu ata almaylı ödüm. Sağamna. Yetkecen aşağı olattayın var zoğu. Yaşulum. Bunda ulkoy. Ay malades. Ömrünüzün olsun. Atangday. Palbancı git bu. Sarı. Malades ke kol verç. Malades. Kafanı falan ap geldi adı. Sorumlu. Nemen al. Çek al. Na. Sapar kaysa var tukam. 5000 сом мына жаңа ат достар бұл түрде деген жаңа ат екен. Бұл атты мен танысам керек эле. Бұл Апаралжаңа бар. Елі шарик тағы олар. бұл сөзім улайын Маматқұл әжінің аты. Маматқұл әжі өзі тәрбиелап чоңайтып қойған ат достар. Шундай улақ болады. Қолдан келісінше тартып алып достар. Я мынакей топты көргөзелі, топты. Aya oldatna. Kim bunlar? Aya deytana. Salgıla.
Ben narcak taraf kameram başka zaka getirmektir. 5-6 sorun çıktı. Hazır Hanivek babanın al çıktı. Birinci geldi. İkincisini Baysal Palvan al çıktı. Üçüncüsünü Şair Palvan al çıktı. Ondan keyin Nurbek Palvan al çıktı. Hazır Nükü Palvan al çıktı. Ondan keyin Sapar Sar al çıktı. Şirin bulak. Bugün negizden ele balvanlar eke bölüngün şulle ayıl ötmötte iki jerde bulak. Yengilgenge koyuklu. Açıldı eneke. Yengil. Gel yinin bastır. Hey, bastır. Nurbek Balvan mingen Kosmos dağında Kaminterinden Joraga nat olgan buga çeyin Karabulak'ta Meki Palvan 60 Palvan'dan akesi çabuk жүрген. Men bunu anda Kosmos екі асый болса керек эле Рахманжанды улактан чоң жыйында бересен сүрүп турган эле. Бүгүн дагы өзүң көргөзүп атат. Эки ат чыкты. Шайыр Палван бир ат чыкты. Нүкү жок, Нурбек Палван мына салып атат. Нурбек Палван бир ат чыкты. Аттын баасы 600 миңге келди болса керек эле. Бу жерден кармап келип мына барып, дайып азынан да ортодо турат. Ушундай. Нүкү Балбан Байсыл ат менен болду экен. Акбайпак экен. Сапар Сары жаңы ат менен экен. Маматкул ажынын атын сатып алышкан экен. Түрдөт экен. Азыр дагы бир ийгиликке жетишти. Ana. Biri-birin qaraş жоқ мына, тоқтоо деш жоқ. Аттар бары күчүндө багылып, даярдалып мына өзүн салып атат азыр. Давай. Қани ака кандайсыз? Улак кандай болду? Алейкум ассалам. Зорбу? Шулак экен, сорундар ham сонун экен. Бу тек жип жок ака. Тазасынанбыз го биз. Тазасынан а? Өмүрүңүзгө береке болсун ака. Ай мынакей. Шайыр Балбан. Шайыр Балбан бүгүн экинчи сорунун. Şair Palvan alып geldi. Şair Palvan. Sorunumuz al. Rıfek hak etmeydi. Mazar kadar çıkarını bunlar kaldı. El görsün ha? Gel Şair. Mınakей. Noken'in palvanlarında jip tek жок. Egeri özü taza. Ayya teşilek yapar. Ayındağı teşilek. Ayda teşlelik. Uzakta şairin sorunun görseteyin. Şair Palvan sorunu hazır açağız. 5.000 so'm sorunu ekan. At kemikka, at. Kiriften ulan ekan atı bilen. Ulu ekan. Dua qilib qo'ying. Burul at o'xshaydi. Homiyda. Alloh taolo shu eksagan do'stlarga ne maqsadni qilsak, Alloh taolo jersin Alloh taolo. Do'za rahmat aytamiz. Ay malades. Öleksiz. Tılıp kalsa ben yaşamam. Becer alasın. Oy, tez
taraf gelgile onlara oldu kulakayın barayla yetişip kalayla. Kirif'ten Ulan Akay'ın atım bilen Şahir Baban 5000 so'mga yegilik ejesi. Na bizning polvonimiz Begalov polvon. Qandaysiz aka, yaxshimi? Qanday ishlaring yaxshi? Yaxshi, Allohga shukr. Bugun uloq chapmaysizmi? Bugun mehmonlar kelishdi Boshdan. Ha. Shularga yaxshi tinchaman o'tsin. Kelganingizda tinchaman o'tib ketsinlar. Tinchlik bo'lsin, to'ylar ko'p bo'lsin. Iltimosimiz bo'lsin. Qanday? Omadingiz bersin akasi. Den sog'lik. Qalaysiz? O'kendim polvon. Egirlashdan tushirib oldim. Mesni palvon ekan, Ergash palvon. Ergash polvon. Jamolning palvonning bolasi Ergash palvon ekan. Tazavi tegib yo'q bu? Toza. Qana? Na, yo'q. Qo'y ekan, qo'y. Bir qo'y. Naka. Omad bor ekan, qo'yga solim jasab oldim. Ergash polvon deydi. Assalomu alaykum. Birinchidan keldi mehmonlar kelgili. Ikkinchidan shu kunlarla to'y berib o'tgan ekan. Xudodan niyat qilmoqsin. Niyatlar qabul bo'lsin. Eldim, yurtdim bergan duosi tuz tiysin. Xudodan ne tilasa o'shani beraversin. Var. Qo'ydi alın, qo'ydi. Bu at qaysi lat aka bu? Hoppa. Na. At o'zingizniki? Bu Qunongo, Qunon, ha? Surg'oyon. Surg'oyon, na. Surg'oyon 2 yaşında ham qo'yga tashlab oladi. Oho. Sherigining bolasi. Kergutni Chiqqan palvon beri qara. to'y shunisi bilan qiziq, na. Yash, qari deb kim omati kelsa olib chiqaveradi, do'stlar. Eng negizgisi ot jalında shamalda ele o'ynash kerak. Mana o'sha polvondan o'yini bu. Mana top qimildab qoldi. Aybek. Januar. Tokendan Aybek palvon keldi. Aybek polvon. Sorunun almaya koydu. Teştik davuşa kaçta yerdim. Motor zaten çırak olarak. Dizgin deb turaymi? Sorun aldı. Aybek polvondan so'radim nima bo'ladi ekan. Ortadan saldır. Kavaş falan geçti. Taşlayver. Taşlar haydi. Faqat 3000 so'm sorunga tushdi Aybek palvon. 3000 so'm. Assalomu alaykum jamoat. Shu aka o'zim yaxshi o'y maqsad bilan quloq berib o'tgan ekan. Polvonlarning duosi qabul bo'lsin, quloqdan chamon o'tib ketsin. Amin, malades. So'ring'ulik bo'lsin. Bu qaysi at bu, Aybek? Birlikten Aldıyar ekan xon deydi. Oho, xon. Aldayar akaning xon ekan. Birlikten Aldiyar akaning xon degan ati bilan 3000 so'm sorunga. Nega? Guyermandar qutuqda o'tsa polvonni. Otni nesibi? Bu xon qaysi xonga boradi? O'shol jo'nda aytingchi. Abdugay Majin Torchikni. Nega? Torchikning bolasi demak. Ot sizlardiki? Mening atim Jantara. Otning boshini ayting. Sating ayting. Avirga jaragan atlardan bo'lsin, ha? Ay, malades. Salomat bo'laysiz. Na, do'stlar. To'y bo'lsin deydi qol. Yuraveramiz biz. Mana Torchikning bolasi ekan.
Uşaklardan jini gelip kaldım da açmay aytkanlar valla. Baktım, aksakal, kalpakta giyip alıp ortada oturadi. Demedi okşaydı. No şu. Vandar bunu bu da öyle olmalı, bu çam. Bu daim nasip olsa kışında olur. Ha gitti. Kim kaçtı ki? Bunlar vurmadı. Başka. Görüşürüz. Söyley turanlar var mı kalotilek? Dan hele. Barlı. Kameranı qaratkanda söyley kalsa paqaşen zor oturacak. Toy negiz uşlardiki. Bu жақта жаш балбандар. Келечек жаштардын колунда дейт го мына. Жақта мен авам турбайбы? Кадыр авам. Ey, мына. Palvan. Ava kandayız? Siz mi? Den soğuklarınız. At minemiz bir aşırayla. Aldı aldın ap keteyli. Ya niye çıkan adam var Abdülür atın bu. Çekirdi bergin. Çekir gitti. Sattığını sattı. Hem hazır nerede? Büyük bizden havalarımız palvanlar oturup kaldır. Çekeden bir sületayın hem ha? Kadir hava. Arkadan başlaylı. Ha acaba? Attı gör atas. Jarı atkan. Bu tarbiyalap satsız da. Yakşale jügürü o da gör odasmış. O hazır bir al çıktı mı? O sarı. Şu balları hem oynasın da. Şu bugünkü tamaşaya hem tınç ötsün, şeyli yurtumuzda şunday toydur tamaşaları bana versin, atları jügürü versin, hiç kadar çıkarsın ben, ballarımız sağlaman, yaşlı sondan taşla oynayalım. Amin Allah. Ver.